Johnny mama. Johnny makumasi. Unomphela phela. Wena ungadabula ibamba umntwana. Yeah, ikweceke wena. Bese ibamba umntwana ichuke ngithathe. Isilehe khulu. Siyachi ngoba siqala ukubona ukuthi uvule bese ungena kule. Anguzwa? I-large. Ingaba bengicela ngangifakele itamati. Yes. Bese ngicela i-drink kube yi-ice latte. Yeah, ice latte. Ye vanilla. Yes. Yeah, angisho i-meal izokhamba nama-chips? Yeah, ihamba nama-chips. Okay. Yes. Thank you. Hello Chani guys, welcome to a brand new vlog. And I go by the name of Nontobeko Bongo in all my social media platforms. Guys, you go drive through ni ngithengukudla ngekhaya emaplasini. Ngekhaya emaplasini. So yeah, ingoma yaphuma ngibuya emberegweni. So I'm like, let me grab something engizoyidla endleleni msinya and then and hit the road. So I'm just going to drive through a McDonald's. You order a chicken fold over and then a meal, an iced latte. Bese I'll be going home. Ngokuhlangana nonkosikhona banomandla eJumbo Mall. Zokudlula ngibathatha babuya kwaNdebele, then off we go. Ingoma enga videoizwa. La angekuthole khona umntwana ofa kusonyane bashutshudiwe ethulethe du khona iphuma namhlanje. It's Friday by the way, kwaNdebele iphuma izolo. So yeah, asikhambe ekhaya. Yeah. Yazi ngikhohle ukwathengela laba bezabane mara bona bazokudla ngoba bayaphekelwa umasokana. So guys, ngimntana obukhosini, like military princess. So I have royalty blood. Royal blood. Yeah, so ugokwami princess and then wazala thina ke ngisho niyazi ukuthi ikhama ngegazi indaba yabo royal. So yeah, ugokwami sekosini. I can't wait to get home. Ngingatholi ke indlela sivaliwe thola ukuthi sibhalelwa kudlula and angimamezela lapha mama. Nandaba ngiyakho iberegela ngizoneza ama-chips we-20 rand. Ngisho nina nibone ngathi nginakinga mina. Barisikawathengi lapha eLukhanzini. Mina ngijama indawo cabanga yabona nje ngiyachichinga ngiyabagogo ngoba kuba sebusuku. Ngithenge bread and more. Bread and more nokufika kuvaliwe. Ngoba bathe basho ngize nama-buns.
kusho umzi kusho mabumzi ethana sikathola baphekile-ke and mina ngifuna ukurithana lapho ngenisarithana nini kuya ladanyana ngazi ngokuya sikatibani mara or yazi ngcono nenzeni nem mina ngithe ungangividi ngi-activity yake sisikhuluma ngitheni uthe wena mina ngisayeka gogo mina nginamali neveke phela bengile ngithe mina ishimara nginamali kuhle yo hawa mina nginamali next wathi yeni yokudlani nina umama vele nginibuza ukuthi nongidlala umama yena uthe basho ukhwelelwa mncane levenini nangifike ukosikhana-ke mina umuntu engiza naye ngumandla ungifonele vele wathi sestere ngikhuphuka nawe hawu nangifike Witbank abantu bayi-3 ngividile ntele babona abantu ukuthi nangi-abuser umandla nokosikhona mina ngazi bangakhambi mama umandla ukhulume nami Monday wathi sestere ngiyakuhamba unkosikhona wathi mina ngiyakwamahlangu kade ngagcina nyere na nje uyafona ngenamba engayazi uthi mina izola kangifonela ukufonele nje magogo kusasa siyokhambisana mina ungifonele nje thobile yena ngapho basho sestere ngingiyeza ngithi uzukuphi basho sila sesokufika Witbank mina ngitshela ukuthi alright bayithu ngithi nabayithuma nibonguza noxolisile siyanela nangu uneli bengiyokhwela Roskozwane nangu nani nriyade khulu mani sele ningabereki ngathana mina nginakoloyi angizwa ngitsho ukuthi transport laba betara nawe usithembako mntwana ekhaya ngiyasithemba mina yazethi nobaba ngimbuzi sokalaphi mnawo yawasikhombeni rajaneni elekhabo lezingwe elali mazo ngathambani tokulesona ibambi nje ngena ngesidoko wakhuleka umuntu basile nokuzile bachiko nangu nomazulu muzi nangu isigebele fedele iya naso
Ndabezitha. Ubobi malume. Malume. Mina ndawo phala kahlala kombulawa lo tshani. Sithokoze mthana. Nivukile. Vukile Usithabile. Yeah, no. Nawo yabona. Masani usinama. Isinamila abantu. Oh yawe. Nawo. Omalenge amakosa matala. Yabosomtshungu. Ichoni mama. Ichoni makumasi. Wenzile umabosi wenu. Mkhana fukithi. Umama muserucula ecudeni yena tinasicula emasoka uthe 3 ship wow bese ningithengisa ama black ninathenga bo 3 ship Stop dying your refund hey. Next doen met dying. uthenga ama brutal wagcwele wona namabhahami awuyifuni ngani black vani ungayisela yebo ngabusakhethe emnyanyeni ezisudu anizithanda ngisho hayi ngiyazithanda wena umukhwa Nikelile lokhu. Yeah, jamu yakho. wena umphela phina naliphepha manje wavuma ukulinga nje waqeka nje Ande uhlupho. yini Uthufuna kwaleli. Ulaki. akakwazi ngoba udlula khona right Ulahlekile. akazi umuntu ogrey Makhona dena musuzosirara dine. udlula kwanele right ku Kahle kahle nolanga. uphethe idugu micobotshana khona hawu mayike kulumatha njani ene musiyazi lesi sisilinga njani iphogara khona iphi angisho inkunezi izidege besivula la icadi so iphogaraso la phambili idweni so bese besihloma la sithi siphakamise so sifake so ngoba uyabona amaplata khona njani zimanzi bezifuna ngathana mara so sifaka lapha ontweni ngaphasi Funeka neplastiki la fakwe neplastiki. Ngihlala phasi ngidla ezinemberegweni bengijame ngathi nginomnyanya angithelele i-14 elisibona intengathana kuphehla yena ngizamsiya wena Yekelani ukudlala mani qolisile kudeni ukuphaya nje wenzani? Telipupule. hawu uyithi ngathi uyayirhatha ungangayithela uyithela second row kanjani ungayitheli ifeyina Yeah. Zangaphezulu. njani akhambe Kosakwazi u-14 log. ungamtheleli ifeyinarha basho nezinto ya kancane yena uyakwazi Aha. Phela njalo ngenzeka Rosman kwenze sikwatile Kanti bayapha abantu sesifuna nami ukugula bungani? Bathumile bakambila ngapha mina sengiyeka isithuba. Sengicingile lapha. Balele kamnandi la. Mara amacala bhusa. one manje banosabamba ifoni ngalesi sikhathi Hayi nakho loya Ubani?
Emntwana kolo ufana nomalume. Solo ngiyamfonela. Wena musulomu. Lomo lo ke. Jace. Straight. Marikana re. Uyithile. Noma kathathu zamu. Bekamphika. Jace. Niyabazi mara bamalanga la bafuna ama DNA. Jace. Umuntu uthe ufuna i-DNA. Awuthukwana bona amadoda ngeke ubaphike unama. Jace. Alright. Yavana umbone ka Kodwa kaSimon ukosi yena ufana nabo. umalume ke yena. Ubani? Ukosi. Kwenzeni? Tsetse ngisakhole ku Raymond. Ngiyabona umsana nami lo yamusa. Alright, sure. Konje ngibani? Uthakani? Injanje. Isitele lesinaso. Sister izana esifadlwana masithi kwabo. Uyithenga into le ufuna ukuyiphekela. Hayi madoda. Sithi kwabo man. Ngiphi ilo ibondo la. Iphina yimini. Uyawureha Ngikhuluma i-sweet baby. ungasatheli isifanele uthele Netflix. Alikho ngapho. Kamkalisalisi na. Ngifuna ukuyenzela futhi ngibona. Manje ukhamba tu. Uthele Netflix, hayi. Atsho mani lo wangibiza kamnandi kwakuhamba ehlizweni. Ayinamanzi-ke ngisho uthe semlandeni wamaphelileka amanzi aphi wakho. Wena kwamdziphira yakho upheka so. Kwamdziphira. Uphuma lindi. Ule kwamthweni Wafene. Alele Emfeneni. Uye emfeneni wena? Hayi ungayi lapha. Mara umthweni ngibani kanani ngidilinde lithi komthweni. usho mina uthi Kulile kwamaqeda. Uthobile nangu bathi uya kwamthweni. Ngithi uye emfeneni wena. Uya emfeneni. Waramane. Ramane. Ya mara Ngiyakwazi nginini ngekaya lapha ngitshu lapha ekwakhe. Ngikaya lapha kwa khapha. Awungile. Eh. waramane. Ngile lapha Phine lo ncane tu. Yazi Mama wakho uyalwa ne. mandrebele mledlana. Iza ungathi uyazana izala. Yebe mledlana bo ramane. Ngibaze ngapha ngikhayisele ngapha thi. Ngalesiyaphi mama. Yenzani so baba? Ungayalokho njana sokwethana soyithule. Ungayakho. Ubani? Dumsa. Themba bangani bakho angadlali. bagqoka amaporiana Nathi ukudlala nami bosobesa. njani? Umalume uthe angadlali, umalume uthe basho ukuhlanya into le. Ubani? Malume machini. Utheni? Uthe umntwana lo angadlali, angenzi into ezokuhlanya. Hayi nake ngimnayo. Manje nake uyathanda. Ithula lonke phezu komntwana. Takujiki. Hawa ke. 1 2 3 yakawana. Nana ngithi Uthi zalapha uthi izala. Uyala. Abafoma yakho ungaselo. Mna vela. Khona madoda umfuni. Malume udla isitshebo sakagogo. Why? Why udla isitshebo sakagogo? Sukuma ngokuthokoza. Amasokana kakhona ukudala
baleni tshwana Intomzethu uhlala setshwaleni Asikalibeki Ngumsani Intomzethu sezithanda utshwala Ezithanda udlula amasokana Kalima An update. This is an update. Samela ngama silasebenzisa imkhono sesi. Ngamsamela imoshekile. Ngikwagogo ekhaya ema-farms la ngakhulela khona. Sifike lokha, as I said, so now siyalala. Kuningi kufike kwenzekile, sapheka, sakhulumaka, senzani. Now we are sleeping. Ngebhidi. Hayi, lalela yabona unyawo lo Rosa waphela. Ngingakalimbathi ngoba nangumani yazi ngingenwe yinto la sengiyasaba. Waphela unyawo zawo ngingakambathi ibhidi. Hawa, ngazi nami ngoba nangumani ungifakela lona la basho uzokulala ngebhidi. So yeah, akwa khokho wami kwagogo kamamami sekhaba omkhulu kwamamami kwathugwana manana kwambinandrawo phala kadlala kumbulawa. So sizile just to support umamncane malume bayakisela and malume inkosi. So they are cultural, okay, yikosana kunama nendo zesiko cultural activities ezokwenzeka and uyarasa nechata la. So yeah, but nje sesiyalala nebhodlelo angiyokubatha namapijama because ngu4 yidla mara ngenza vlog guys. Vlog yeo na wakati ay wo good night. Sesiyalala thina. Nginabomani nomama yohayishem ku crazy. Ingomi Dhabi bathi inkosi Thabile, the song is out, the king is happy. Senzeni ngimazi usho ukuthi uyangiprofesaya ukuthi vele kuse ngilimbathi ngizothini mina. Yes, girl. Is an epi. Ningenanda guys, ngishote nanda. Enanda. Lapho wayeshade enkandla esigodini sikazuma Phela mama msingwesikwaka sikhosana ngisho ngoba kamahlangu zozibamba zithini. For me? Yes, so. Mama leso sona shimo utayoba uthi umfazi omsuthu Esinye langu sabasiphathi lesi sami. oza Sinefu sami sizokujamela sasa nawe Mathobile ukujamela wakho kosungijamela nomlomeni ukuthi ke uyathoma usiyapheka thina. sasa ngimuno bese nedaba lethu umkhonto la bayothoba mina Sasa siyathoma la isicheko kwathukwana. mama ngibani ngivumeleni ke Losikhona lo ngabe khaya omkhulu ngangemaswazi semaswazini oh yeah Phone nami wenzile umabhosi ndreni umhlana wethu Oh, Top stones akunafone nami lapho. oh. male Kanifone nami lapho uhlalela uvukwa. Kanifone nami lapho. phela mina sengigcoka amakosi la angifuni ukuhamba Ngitshela. kanuyibekephi Ayikho kule itafula. Wacindelela kude. Wacindelela. Ngiziphola ngimorile yo. Akumora nje. Kwacindele kude ngithi. Mangithi ngiyabereka ngiyazithununga. siyachi Ngoba sichika lokho ukuthi uvule bese ungena kule.
Lotshani gogo. Nivukile? Sikhona. Sikwagogo wami kwesikhosana. Gogo. Uvukile? Sikhosana Karen. Sebaphuna kanje. Hey. Hawa nje isibambileke godi. Sehla senyuhane. Yayibona godi. Yakhu. Hawa nangaphelana kilaba nanje kuzokuphela. All right. Lokoloyi uyazi ukuthi ngizakhela umzanami omuhle lapho portable ngithi awusoluthi lotshani makhi rani kwenzakalani rani isekenzani rani mina ngabuya shema mncane lana ebile ngiyafuna ukubuya ngiyafisa shema maye umkamalume uthi uyahlanya ufuna ukuya lapha angisho imorerhe bayithutha ngale bayilethele phezulu nakwakho kuyabonakala ubonile ebusuku bekhanya le ngemi nawuqala lapha Siphila nawuqala le phezulu yayibona angisho nakwakho kaphi yabonakala konje yini la iklinika le yini iklinika kuphi yevonor yabonakala ngisho iyabonakala ya kunemizi lapha basho bathutha bangakwa konje bathutha bangakuphi nje bathu kuneplace balithutha bangali bafaka imayini baliletha lapha evonor and then nemorlech labe kunemorlech konje beyimorlech bekuli place bayithutha imorlech bayiletha ya seyilapha phezulu bayikhipha noku-Facebook bengacomment page ngathi akwesindebele phela evonor ukuhlala amandebele uyabona akwesindebele content that's strawberry bafana zazi strawberry abantu nazibonakala nakuhle kwasitabile abantu bathewukele asenze listi ke Listi noma kuthengise ifanyana ingaba yokuvasa uzokugeza naba yizitsha. ya iserfu And then imalume ibaprepake nejike encane for mfatu cold ukakhe 2 liter and then kwakho isnefu namanzi ama-bright pack ayi-2 ama-5 kg fish oil i-fish oil nakugaya Amazambane. abathelele ukuze amafutha no-spice nofutha kahle kahle okay ya sekuyadlambasiswa ivikele iveli kuthomabili khabishi i-right ma-bright pack ayi-2 kuhle kuhle isitshebe kabishi uthengile ngibone namazambane ya lapho siyokuthenga kuhle kuhle ngeli isitshebe esingise kubona ukuthi sizokubeka and then-ke ukuthi umamakho ungatshodi ngoba nje kune-bright pack eyi-1 ngama-fridgini nenyama enkomo iyisitshulu se-500 ya and then-ke another 2 yama-bright pack sekuba yi-3 sokudlani thina kodwa kusasa amadoda mara nje ikhona musi-bright pack for thina ukuthi sidle naletha amaphisisana lawo ngisho kona amaphisisi lawo usanele yazosanela kusasa namhlanje akupheki mina akupheki akapheki izola kakapheki mathobile thina ithuka sihloma kusasa okay angisho nje nempuphu abakayitheki ya sebakhulumeni indaba zempuphu oh negreen bafaka igreen angisho ngishilo ukuthi grandpa usibhalile phasi hawa lokhanjile bengenza kulakuvathi ku-WhatsApp ividiyo nangikhuluma so ukuthi voice note yayi-voice ubuthongo bezwakala kanje
chula-ke mina-ke awuzokujama njani kodwa thina sibongeni. Yo, Order njani ma? sivukile njani? Sivukile. Ngibawe i-595. Malini mama? 595. 500. Iye, Mazi order basodo so right. zirerhe. Bhatala. Sokuthini? Yeah, sorry Shem. Thokozile malume. Oh, siyathokoza. Hey, ibashuteli ilokhanje thobela. Ina mitha lapha yegesi. Nalithatha. Ulithatha? Ngithe angiphi umzali? Ndiranga wakho. Hawu. Ngiyalibona uthathele mara ngilazi ukuthi ngani. Anakho sesikhumbulo silichiye sithenga igezi uthenga imali. Sakhanyisa amasiphela. Mama 100 ngeke abasarayithu. Hayi. Yothe. Marindo medlala sayiwe. Zokwenza baba. Yelindo medlala sayiwe. Nanso medlala sayiwe. Marindo medlala sayiwe. Nanso medlala sayiwe. May plate uyalala. Hayi umrathe ekhaya nenokubatela. Batera fitshol ngathanga yakhe nangutuntwana. Mali ntunana lo. 20 rand. 20 rand la. So will you drive through akubi manje? Guys, we can choose ukuthi is driver through. Ngahalela ke Oyster Box ke. Thank you Starbucks. Oyster Box KFC. Bon. Kubuthenga ispirits azimamncane. Ngiyaluma bathola ithuba ngiyaluma. And nje ubuyima ekuleni. Ngibuya khona. Yeah, because isnave ngisikhohliwe. Isnave esasikhe Shoprite angisho kuni. Rane ngithenga ngena ngathola iline ifish oil le Shoprite 27 rand. Ngathi inkosi ngijamile ngakhamba ngaya lapha kunamanye amakhulu lapha abathiwe nemali. Vela phathi izinto vela. Ngangithi 20 rand kutunana lo. Ngathi snave ngathi nangithi nalikhati legesi ngathi gesi 30 rand. Ikhethi le ebengiphe banaso mara zange sikhumbule. Le vele bengiphethe 1.5 le ipheli. Sikhambe mfana. Kusho ukuthi ngithenga into ze 3000. Ngicocela. Ayisho nazo ngifura ukudla lena nani it was 1.5 manje i1.5 3000 pheli. Shothi nje ngimathenga ukudla kwe drive through. Yeah. Ipheli likhathi le moto nefoni icimile yami. Uyazi ngaphandle kwakho. Nene girlfriend na wenza nina. Ngani mina nginayo iWi-Fi la wenza. Ngoba nje kubereka yami imali gele. Ikhona napho. Corona napho. Drive through la yazi egcwala njani. Utshela ubani mama lo boJemini re? Mama lo yasonda naye ke uyangithokozisa uthi wena mfazi kuhleke kwakho ke ngunobese. Hey kusho ukuthi kade ngagcina Malum. Nasiti. It's not your business, it's my business. See, Missy Trablo, you want to enter me in prison because I'm going to beat you. Let's just fuck all. my beginning alone no. You give me a cow, you give me a cow of yes or no? No. Okay. Angikuphi mina koloi. Yeah. Malum. Malum.
Ngakhambo ngisala ngayithatha yathela umhlobo. Uyathanda uthanda. Nengiyobophisa ngicabanga sekufonela ikhatreka ngithi akiyazi ikoloyi yephi. Sebenza ngonophehlwana bathi Fonela you are under arrest. Balokusalabo bazathola ikhiyazi igimba ngibuze ngithi uzanithobile. Ngiyokuthi ngingazifaka. Uthobile mazelaphi. Mina ngivukile ngathola ikoloyi inyama leyo. Ngimazelaphi uthobile ikhiya ngizebile. Uyabona uyokuthi ithobile mahlanga bamazi uthobile mahlanga. Ngithi mestre sokhona phe kwetafula. Nafundisa abantwana khona phe kwetafula. Yamtshela ngambona. Marindo misala stagiwe Yazmando misala stagiwe Solo batomelela magasa Gamalanga batomelela magasa Batindo mes geza magasa Ebangrara banwara Batindo mes geza magasa Mara magasa gekola Agage kwa magasa Indo mes istale jwaleni Marazumamina Nazino misala stagiwe Imbuseke tufiti mani Wikisela bandazi Imbuseke tufuzi lomze Imali ya womashale Echamani nato Indomezi seli mali Mali tetwala baza Maitetele twaleni Barazana shuwana minutwara Barazana lisanu twara Indombejane shala itayiwa Kempuzeni moko Kandriyeni bayala njani Marayeni bakuza njani Indomzeni shala itayiwe Ekenya sabu shala mbaza Marayeni shala sefari Ekobezeni ntole twale Ekalmani moko Echole seselinduze Amasogana kakhomutana Abalentwa Ilomzenu hlala setshwaleni Asikaleki Mumisani moko Indomzenu sezitanditwana Ezitsangu zulamasogana Kalimani moko Kalimani Coffee. Yes. Lo ya papa. Wala nengiya La bona mtheva khona. Ngakhombeza ngomunye umsana lapha ukuthi awubazokudala engumnandi uJeva la. Yabona kambona ivideo ya papa. Ya papa wena. It's hello vlog malume. Hayi suka. Ya papa. Ubeka qoqa lapha. Yekuthi yarikhoda la. Malume. It's hello vlog. Ngani njani khuluma khona? Ngikhuluma ngona. Lawo. Wakhuluma nomama. Khona kangibona. Koveze ngibona. Ya papa. Zonke baba. Ya lapha. Cela baye. Ya lapha. Zonke baba. Yeah. Bese uyabona ukuthi kulayini abanye bese bayabhala bayakhomela ngeyindlela kamnandi or kumnandi yabona. Yeah. Ngato mule. Uboy madoda. Hayi, kumele kabe sithenga la sejabulile. Bekuyini nje? Uyinye. Njalo uthobile sathenga bengiboni sithenga la ngitshengisa isiphandla kanti lapha. Sithenga la. Sithenga. Kanti bona iqalise ngakini. Yena kaJude. Nazo wala. Yena kafana. Bula umsana bathi nguthawo.
Uthina kababa mntaka kabhoda ngibona ubhoda. Uthina kababa. Bokuphi khala kumlando uphethe nehata hayo. Kodwa khala uzibuyisa kanga. Elongithi ngakhala ngimuzi. Uthina kanga ngithuta ngibani la. Angayazi mina ngitho. Kithi mara la ngithuta ukuzwa umuvata hayi ngobile. Babona ngekutshina. Bazobona abahlezi la babona ngekutshini. Oramasokana vele nawo Uphumela konke ayophumela mangitshina. Yeah. Vale la kube nomnyango la. Ikangeliza bona Umnyango lo Sawakhohlwa abamsizi. ugogo wathu. Wena ngakithi bahlala zitsho ukule lapho nginimnakekela ke. Ngifuna kaZulu. Yeah. Uqala kuma Malume kumbi ikutshana. Enintungiyela uzakuthenga Mazikhola athi Abantu ayifani bo. Udumsana ubamkhulu abeka ibhikiranyana udumsana era aqeda lathi ubamkhulu athi obheksan Kuba kwakhe thobekabeka phezu kwesitulo ukudla la. Isikotela sibona sesiyeke uthi usaludlula kwamamba isithembethi. Lo kaya uthi usaluyeza ubambela ngayo ubambeka beke. Bekamthunya kakhulu udumsana ubamkhulu. Bekaganga kakhulu Kapa. Maranthe izembelilula mama hayikhona. Izamele ibhizi mari inkunezi. Zazi ibulula nje. Tabilo Mr. Kangaka. Yo. Mr. So. Ya uroga zika. Ya uroga zika. Kapa. What's my name? What's my name? Hayi. Shukuthi ngingabuya malume. Elidweni kangaka. Lidweni leli. Leli? Iyo lidweni. Ngingakapi. Eliqinile ke le. Yazo? Ya ropo. Hawa malume ngiro. Ya ropo. Je mtatele leliteki. Leli. 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 Ya. Leli. Sibone. Ya. Alela. Ya. Azo? Ya. Ya. Azo? Ya no ya kapa gino. Funela mina, ufuna mina. That's not I mean board, but Ma? Basa ngabafuna abanye ufuna mina. Ungaze laphi mina ukuthi ireha nje ngikwazi wasithathana. Khona khambako. Maya kazi mina ngikona. Morning guys, welcome to another day of this vlog. Angichange-ke mina nangila cause kuyafana vele kufeyile. Ngila ngizo nayazi le. The lighting here is bad. Okay, that side is much better. Nayazi le.
le ayisho sikhule nzima guys. Ngihlale ngisho ngithi do not let my long nails deceive you. Nangingufam Julia. Phew. Guys, today is Sunday. Siyakhamba sibuyele emakhaya. So now sibeka amanzi sokuhlamba. But kunesihlahla sesifuna ngule phezulu sokuhamba sosigubha and then sibuye sihlambe ke. Yazi yo last December ngibone amaXhosa enza ivideo yabantwana laba bayingomeni. Like I so wish, but I know which is never strict. Like I so wish ukuyenza yo ngiyakhalela mara no ceda ukupheka ithunga nje likhambile. So yeah, sihleli nje yini Marindo me talantagiwe so wendo baba Yelino me talantagiwe Marindo me talantagiwe Marindo me talantagiwe Marindo me talantagiwe Solo batomele la magasa, gamala batomele la magasa, patindombes geza magasa, devangrara banwara, patindombes geza magasa, maramagasa yekola, agage magasa, indombes istale jwale, marasumana, nagulo istalantagiwe. Kandriyeni bayalanjani, marayeni bakuzanjani, indomzenu salantagiwe. Yekenya sabu yalamembazani, marayeni salasetwani, yekobezeni tolezwani, yekalmani mokoni, ejole senseni mbuzi, amasoga nagakonukana, abale mtwani. Indomzenu salasetwaleni, askalmeni mokosa, mumisani mokosa, indomzenu selvanitwala, lesitsangu fulamasuwa, kalimani mokosa, kalimani. Hawu man bungibara nusithola apha inhlahla lapha kunamahlathi. Awasinayo indaba thina ngale ngaphezulu. Seduze.
Yabona upana. Kasile mawuthi nasi. Esinye. Hayi siyatsha ngisho nje sebusika. Hey. Tobile into la yithi kamare kusehlobo kanga. Khali green so. Yeah. Into engidinwe yona esukule emhlabeni. Oh for le. Guys, sifuna ama-herbs. Sifuna ama-herbs guys. Basho i-herb leya yini? Sihlahla mntwana abantwana. Hayi mntwana abantwana man, basho siphipha abantwana. Si right for abomama. Isinya and everything related to that. Ngani inyoka ezila? La ngosimfana. Ngahlaba umkhosi bavasa bangizwa bonke nakwasikhosana. Iyazala. Iyazala inyoka ke zinengikhulu inyoka la. Mangeza. Enevele. Foi deco. Yeah, ngiyo. Wona ingiblokom lo? Yeah, ngublokom. Benelo. Nalela lastinyana. Mafaka singathengile belikhona le. Nalikhona udeko. Isalukazi. Sazi bathi yini isalukazi. Mangesa. Sigibethe foli yobakhambisa ngibachiye bonke. Abomkamalu. DVD. Tolsile buya. Sikuke nase school. Hawu bongi, ekuthezeni veteran rami ihlungu kanganga. Hey. Busalesa. Uyakhumbula manje mangisiza kulandela ilori nyoku. Niye itorho liyangemva kwaSikhosana. Kunani ngani? Izinto zaniletha la. Bana swaguga mayila into liyabamba umlilo le. Inani ngani izinto ezinjani izinto? Inani ezincane. Tobile ngipisa. Lokho kuphephule? Yeah, lokho. Lokungena la emgodini. Imbovana. Lile mbovana mzona zitiya kakhulu manje. Khalimalindu baba omncane nakezala. Mhlawumbe umuthi ngathi sebaqeda bayokusuka nabo umalume bonke for umkhono. Bafanele Thobile batshela ukuthi basifana mna ngizonichela. Baza kuyena aba-off board. Siyabonga i-support. Sebayabuya ngokuthi nakuzothokoza nkosini off namagama. Bani vele bafestini ke? Cabana bakhambile. Bye bye. Sakubonana. Give iveke ezayo. Khona bese. Sithishe kamnandi nethi ngidiniwe yonke. Awasisi. Man bangiphupha. Cabanga. Yabona eberego lapha. Eberego emzindo ya. Yo. Wena nje kungakaphehli ipoto. Hayi bodini. Ngokutheza next. Esizile le. Mina zangiye ekuthezeni. Uyokuthola ukubopha inyama. Ngide ngetheza ngakhoza izinto ezinye.